Rusija je velika zemlja. Zastava Rusije je belo, plavo, crvena. Grb Rusije je zlatni dvoglavi orao. Na njegovim grudima je Sveti Georgije. Crveni štit sa Georgijem je takođe i grb Moskve, prestonice Rusije. Moskva je veliki, savremeni grad, a u njenom centru se nalazi stara tvrđava, Kremlj. Tamo ima puno spomenika, muzeja i dvoraca, a u Kremlju se nalazi radna kancelarija predsjednika Rusije. U Moskvi postoji veliki metro, pravi podzemni grad. Ima preko 100 stanica metroa. Kada bi izašli iz metroa blizu Kremlja, našli bi se na obali reke Jauz, gde se ranije nalazilo grnčarsko naselje. Tamo su nekad živeli grnčari. Oni su pravili od gline razno posuđe za Moskovljane i ukrašavali kuće šarenim pločicama. Posude od gline su se pekle u specijalnim pećima. Arheolozi su iskopali jednu od takvih peći, a u njoj puno igračaka od gline i posuda, samo ne pravih, nego za igranje. I naravno, sačuvale su se bajke iz grnčarskog naselja, a svaka je kao prelepi dragulj. Glinka. Ruska bajka. Ostali su deda i baba sami pod stare dane. Baba je u bašti radila, stoku pazila. Iš ti žderonjo, odrezat ću ti rogove! Ajde, beži odavde! A ni deda nije leškario. Glina je jako dobra u tim mestima. Očerupat ću vas! Idi s milim Bogom! Deda! Deda! Nešto je dosadan život postao. Stalno sami i sami. Hrane puno, suđa puno, a nema ko da jede. Da je dete neko. Ali gde da ga nađemo? Da. Hej. 1005, 1006, 1007, 1008. Deda, deda, da nam je dete neko. Oj! Jedi palačinke. Još. Aha, ajde deda, ajde nosi. Evo ga. Brže, stari.
Ajde još nešto donesi. Ajde. Evo. Vidi kako ručka. Kad se najede, pomagat će nam u kući. Ručaj, Glinkice. Još! Oj. Daj još! Jedi, na zdravlje. Eto šta se dešava. Kako jede dobro. Još! Pa nema ništa više. Sve si pojeo. Sve počistio. Aj, gospode Bože! Ma, sad ću ti kosu počupati. Da Bog da te deda sa drugom otišao! Ma, spusti me dole, šta radiš? Jedna. Daj još! A kad bi znalo da se mesečino vreće kao... Još! Još! Samovar, vruć čaj. Piroške! Tople piroške! Aj, šta to radiš, Irode? Aj, ljudi u pomoć! Ljudi! Još! Šta je? Oj, kukaribu! Još jednom! Glas o nezasitom čudovištu se proširio po celoj okolini.
Ljudi su u strahu pobegli i posakrivali se ko je gde znao. Spašaj se ko može! Ljudi! Spašaj se! Opa, ha! Miau! Oh! Piraške! Oho! A ti, čiji si malac? A čiji si ti malac? Nisam ničiji. Nemam nikoga. Jedi puno kaše. Ti si čedo naše. Daj još! Oj. I počeli su oni da žive bolje nego ikad. A praćku su poklonili muzeju oružja. Uloge tumačili Doris Radić, Jevgenija Ješkina-Kovačević, Andrej Šepetkovski, Danijel Kovačević i Stefan Durlević. Režija i adaptacija Danijel Kovačević. Sinhronizacija Studio Sonoson. Izvršna produkcija Aparte. Produkcija Entitet New Media.